ka ay ayamin day tuwirik na di ako kumusta ka siya karimit at ka tarik na ket na siya itik ko na sa kalatag ka panunod ko kasla maperdi tuwing ulo kaput retuer day kay puso mangrema sakit ka tadi nagpay suratan di nagpay tawagan kastoy ka di nagkinaryan kunam nga inoran oras asikan tut tumawa kunam ang linawas patulutan nagtisurat uray may sa awan tinungkal mo inuulbod lain kain sa sao tungkal numalagip ka ay ayamin day tuwirik na di ako kumusta ka siya karimit tiyata tarik na ket mo siya tatat panunod ko kasla maperdi tuwing ulo gaput retuer day kay puso mangremag saken ka tadi nagpay suratan di nagpay tawagan kastoy kad di nagkinaryan kunam nga inoran oras asikan tut tumawa kunam at linawas patulutan nagtisurat uray may sa awan tinungpal mo inuulbod lain kain sa sao uray may sa awan tinungpal mo inuulbod lain kain sa sao Saan ko man isak, di pa basulim Nung marag-arag da ayat kilangin-langin
Nasikat na lawak anang baybay sana kalaam mo nuwagtog ka. Umanay ken ka makita na iti mo minsan. Umanay ken ka tawag ken pangumustan. Uray no na sakit pilit nga awatek kapanunutek na sikat ay ayatek. Pinunpuno ak nagkurkuranam kaniya tinepelak ti gumura jak ibakat imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kadi tinapudno nga agya. Saan ko man isa di pa basulem numarakanap da ayat kinlangin-langin tasikat na lawang anang baybay sana klaam mo nuwagtog ka. Umanay ken kat makita nak iti mo minsan. Umanay ken kat tawag ken pangumustan. Uray no na sakit pilit nga awatek kapanunutek nga sikat ay ayatek. Pinunpuno ak nagkurkurangam kaniya tinepelak ti gumura jak ipakat imbes ngay ay wenak saan ta indadanes na kasta kadi tinapudno nga agyan. Asano nga ipatego di kasken ka martirak tapusom ayat mo jak marik na patego jak marik na tadungo kasano jak gogden panagtuko. Pinunpuno ak nagkurkuranam
nga din ida nagbaliwen, kaya't ko ida pasublien, kailiw ko napintas alangin-langin. Hello, kumusta ka? Kumusta Agmet dita puso? Hello, kumusta ka? Tawag ko ting kasumbatan. Daw ko asyak tay sang petang. Aglinipat manong ko, jakon marik na ingka panagdungo, nauma akon nga agur-uray, agpadpadaan, ti isa sangpet mo. Aglinipat manong ko, panahon bidut ti arapa ako takay kayat me iti umadayo. Oh, pawilan ka tagandat kong agden at tapuma ang yamin
Tagsangga sa takinay kayat mo, umadayo dito'y dena. Manong ko alinipat enta, karing karita waswasenta. Ket di nagtukuman subsubyanan, tanalabit sa anak tunaw yan. O ilan ka, tagandat kong agden at akuma. Ang yam inwad at nagsangkinan na, agurayak ingat makaunong ta. Paubawilan ka, manong ko paubawilan ta. Dagsangga sa takinay kayat mo, umadayo dito'y dena. Nugandat mo asyak kain kalaksiden, ket ni ayat mamimpinsan alipaten. No dayta pusum na ulkit naranggasen, awatek ugyag kuno isuti guswen. Nugandat mo asyak kain kapasaktan, ket ipapusong kinagulib ken taguran. Awan mabalin kuno isut pagragsakam, pagragsakam biag umay sinaata din na. Nugandat mo nga itanem na kinarianta, ket pukawen ayat inta nagkuligan. Nuday tanaken kastat ina kinatangken, nasaysayat langin asyak tay gudasen. Nuragsak mo nga asyak tay agladingi, keto'y puso malmesti sa init. Nugustwen mo na'y nagrakayan to'y bakit, apitek biag kuno day taken kat nabaten. Nupagarupen nga inalilaw kalaen, nupagarupen nga ay aywen kalaen. Kunyalem to'y puso ket inka laksiden, siksika ubiag ko ay ayaten inadungdungwe. Nugandat mo asyak kain kalaksiden, ket ni ayat maging pinsan alipaten. No dayta pusong na ulkit naranggasen, awatek ugyag kuno isuti guswen. Nugandat mo asyak kain kapasaktan, ket ipapusong kinagulib ken taguran. Awan mabalin kuno isut pagragsakam, pagragsakam biag umay sinaata din na. Nugandat mo nga itanem na kinarianta, ket pukawen ayat inta nagpuligan. Nuday
kat ina kinatangken nasaysayat langin na siyak tay gudasen nurasak mo nga siyak tay agladini keto'y puso malmestisa sa init no gustuel mo na'y nga grakayan to'y bagit apitek biag kuno day taken kat nabatek no awanen patiken kat naglabas no awan ken ka samkit ni ayan-ayan iturak amin apkes ken panaas no isut kay karian nanumunga ayan no isut kay karian nanumunga ayan panunutek panagkrus idalanta nagam amuta adinain kagara naging nayang ayata karing-karit sinangalta nagmaris lubong ko gapu angin kenta manipot idin si kantay sa pulet inuran uras si katil iliwet patek mo kanya yak tubulos mailimet idinto asikat nagsakit kamatipet ngem uray nukasta anusak apilit tangamin biag ko si kaunay tay patpatgek iwak sinat tuman siyak-yak tumarami tanu agayata hinggat mauyos tuy angis lagi pem biak ko kinapudnok unay kenta amin nga aramidek awan inlimet kuken ka
kanya ya pulos may limet idinto asika nagsakit ti magipet ngem uray nukasta anusat apili tanganin biag ko si kaunay tay patmatke liwag sinagtuman yak-yak tung marami kanu agayata hinggat mauyos tuy agis kanu agayata hinggat mauyos tuy agis Agingan na lang man hindi ta kakabsat iti kanta tayo itang aldaw ket sa pala kumata nagustuhan nyo di tayo kumaliplipatan nga ron kakabsat nga i-like dito yung video tayo ken paki-subscribe dito yung channel tayo tapnon ti kastaket lalo pa nga gumaget nga ag-upload ti kan kanta tayo ag kakapintas nga Ilocano dito kabsat yo nga Evangeline Mix Channel. Thank you, bye bye mama, chup chup, God bless.